Vadu Island a hian kumsang hi pasari khan mihring zanga ba kan cheng lova. Vadu Island ming than em na chu a luaran nung om wang te hi ni a chu Sea of Stars ti in an soi thin ani chung tuiran nung te chu phytoplankton in a siam an ni. Harvard University a Woodland Hastings chuan dinoflagellate cell membrane sa channel danglam taka oma chuchon electrical signal ha respona anlo eng ta thi ni na soi heng bichi Vadu Island ra atol Maldives omania amoin adang dai hlea tourist an tlo na sa em mai ni heng tuiran nung tui om microorganism te hi oxygen nen anin te chuan electrical signal halom ta thin ani microorganism te chu phytoplankton ti an nia hetianga eng pe chuak thei chi phytoplankton hi khovel mun sang a po chi sang a omani hetianga eng ti chuak thei tui ran nung ang hi ran nung tang pon oma chung ran nung tang te chu krill deep sea squid le anglerfish te hin ni Leucadia Coast California ate Laksat Uip Island India ate le Mosquito Bay Puerto Rico ate po hetiang ran nung eng thei hi mutur ha ombokani Iwakon Lake he lake pianjia hi thade ang ni in thaler tui omna mun osisa ommani Gansu Province China a Dunhuang khopui tanga chimlam kilometer ruka ommani Manline King Dynasty hun lai khan he lake mingi phua ani kumsang kha zakwa somrukan te danin he dil thuk zong hi chorualin meter li tanga meter nga vel ni in athuk lai ber chu meter sari vel ani chumi nu kum somli a chuan tun ma ain apon ta dewa kumsang kha zakwa somko tir lam khan a zaw zong po ekar 1.37 lek ni in athuk zong athuk lai ber po hi meter khat point pathum mani masetran lain kumsang ni paruk khan central government puina in local government chuan dila chuan tui han chhun belwak maya chuta chin chu athuk ve tak baka azo bel ve ta zelani he dil le abul vel thaler te hi alar hlea tourist and camel hirein an tlo na sathin hle ani he dil hi Crescent Lake ti puinan soi thina achan chu dil pianjia hi thlade pianjia an em wang ani dil wang hian helai hmuna hian hnim phul le thing a hring dup reng maya hetia thalera mun thatak nong le hring dup tui omna di bok hi oasis ti ni he oasis kumsang ni chung lo om to ni in an ringa sarkarin malak ma ka chuan dilia top lam apan zela mase sarkaran che chho meu chuan dil po in ngaya o chhole tani dil pia loka hian Chinese pathian biak na in le souvenir stall te po an siam boka he wang hian helai thaler bi ki chu tourist an ngai na hle mai thin ani he dil thaler vai vut tam mang khengina achim bo mai lo chan hi mithiam ta chut dan chuan amuna niam wang ania chubaka adil om phung hrim hi afua chu chon vai vut na satak ron lut tur chu veng thatlat thin ni nan soi ruwa hi asur ngai lo hrim ti la chu kan do dewanga mase asur ve tum po in atlatlem lea atlave sep ti la adik ber ome thlasik khowo hun lai chuan vot mang kheng ni in alum hun lai chuan satak aningot mai boka chu wangin he mun tlo tum te chuan camel nei tu ten zo chiang ma sa a anni chuan hun nuam lo lai han lo hre em maya ti chuan a then tan poisa hmu na hnar ani lain then khate ta ne ro ril ruti zang khaina hun rem chang takani bok thin ani The Rock of Guatape khomoi le nalzat mai ania Colombia om ni in Medellin atanga darkar ni kallani he khuwa mi te tlo chak em na chan chu lungpui lian le sang mang kheng ding lo mai wang hi ni Guatape khopui chung khoi lai tang po in lungpui chu lang thei ani he lungpui sol takhi kummak ta duai tel liam ta kha na in siama helai vela tun ma lo cheng thin tahamis Indian so phei chuan lungpui hi pathian angin an be thin ani lungpui hian history ril takpo neya marlam lungpui panga chuan rongwarin lian takin ji le yu zia tluan ting lo de oma Wikipedia in zia ka chuan Guatape le El Penol chuan lungpui nei tu ni na hautumin anin ngur deuh thina ti chuan Guatape mi te chuan
anin ngei lo na sukiang turin lungpui panga chuan an khoming tirte ji chu an ziaka el penol khomi puiten ngai theilovin an ronin hor khom ve ta a ti chon go ta pe khomi puite po chuan iwan zia le mek po chu alak lo lain an ziak chun zom thei ta bik lova go ta pe ti zia tumin ji le yu zia zo fel lo deuh chau an ziak man ta zo kani lungpui sang lai ber hi achim lam sai ta ni a metar sang ni za som thum panga lai sang ani mishing ta na lon chau na tur step po zaruk som nga pakua lai siam chau zai zai ani rock of go ta pe ti hi Spanish tongin La Piedra del Penol ti ni ong lian tak giant hall mu chuak ong lian tak chu Siberia July ni som paruk sang ni som pali khan alo om ve top maya research nei turin mithiam te amuna tir nga lan ni he ong ron om ve top mai chu amaka scientist te pom makti in an hoi ruai tamai ni he ong hi metar somre ta zaw le thuk tak mai ni a thuk zong ero chu te ani lo mithen ka chuan meteorite in khovela ron den na wanga ong ni nan nga ya ani lo point lei hnuai lama thil puak wang ni nan ngai Siberian Times chuan a report nanin ong hi lung khichat wanga om ti in asoi boka then kha dang le chuan UFO thlonein aron siam ni in an ngai vele bokani hemun yamal hi amminga po khovel top end of the world ti ni hemuni Russian gas reserve na mun pui ber ani hial ome Russian gas field lian ber bovanen kovo tanga mel somni vela hla om mani he ong pangvel hi adum khuka wangin Vesta TV report chuan tun main alna satak nin asoi ong hi len ema wangin arolin military helicopter engemaw zat po lutleng turangai ani a study of the article the Cryosphere Institute of the Russian Academy of Science Summit hiam te chuan chu leilung boruak le tuitlem zong chu sample tan la kan tumani Russian Emergencies Ministry spokesman Yamal Point meteorite ni in nangai dewa ma se chandik tak hre tur chuan hun ala du deuh tura hangai bok Subarctic Scientific Research Center athok ana kurchatova chuan global warming wang ti in Siberian Times a hil vele bokani ani hi chuan tui chile gas ta chu lei hnuai lama alin apuak tawaka ong zau taka in siam ta ni in asoi thung asoi hi adikani vai chuan mun dang danga po omle thei ania chu wangin chulai hnai vela lei hnuai gas pipeline an phum tan po a hla om thei don ani chulai bul vela bovanen kova field chu Siberia in khovel mun sang sanga gas a supply na nar poimo takania chubaka yamal mun hi ramsa chikhat saki chikhat ti maila reindeer tamna mun ania chuchu nenet sin ha en kolle an huam chin ram mani Red Sea Beach hi dawa kanti panjin Liaoning China omania aramin pharvela hian nimsen Chenopodiasis soida salsal chin chua vekania hei hi alar pha hlen na poni mun hnong le rai ruang tawdu na lei ani soida species in nim chiwang takni in alkaline soil a pheichuan awang zual hlea April tha vela vultranin asen tuar zel maya apuitling pheichu asen taklar zel thinani helai vela hian sawa po chi sang zan ni somruk ai tamle ramsa chi sang sang zathum som kwa pakwa lai an omboka kumsang kha kwa somriat pariat khan state level nature protection area puanania International Person and Biosphere Protectorate Network tel anita bokani Asia khomol puya phai ruang tawna mun zau berania kumtin hian tourism takinan bor lui haningot mai thinani phai ruang hi lekha puan siam nan an manga Red Crown Crane po helai munatang hian thar chua ani abulloka hian lui puikam sandalonga oma leidum le dur takina ribok chu leidum tak chu siwi strong ang hini abulvel mi te chon chulai phai ruang om chu soida ti in an soi mai thina April le May thla hi an tau hun lai berani soida hi a tau tir chuan a hringa fawang lo thoa a sen tavek mai thina ni chutia soida rong alo senta ka chuan chulai ram zong chu han hoi velila a sen put mai ni
chu wang chuan mi ten Red Beach ti nan ko ta ni Penjin Red Beach hi Notice Beijing a om ani a chu Liaodong Bay south of Liaoning province bulami ni Penjin Red Beach culture chuan train Beijing atanga Penjin in car service a om ani chu dar kar thum chau kalani